chụp chụp mà nó trong camera thì đó sẽ có là thông thôi là thông không thông chụp chùa thật đáy à người hói à nè rồi đó thì mình vào tiền nữa chuột ơi ép 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 cái kìa cay men lợi dụng thua nào từ kìa với nhá bạn chờ nó chụp đại đã nó mà những đào nó châu chụp bay máu đào tăng mong vợ chiều lấy châu mong chụp bạp ấy còn chờ nó còn đo tiếp còn chạy nào nên được nè kìa được cái đó đấy lên lầm lấy chân cái đó tiếp trong chạy mưa nó không gì bàn làm ấy máy chân cái đó tiếp ok đào kéo ta thương cài mùi thiệt người bán thì khó chó hình tùi đào tùi của do đó còn là lấy chất đào kéo nền té này nó kêu còn khôi khắc láo ấy dừng màu vậy nhẹ cùi chạm mưa đã bà nó mưa một bọ tẻ chốt trời sẽ cả cắm tới bán được chợ bọ tẻ với nhá chạy nó chạy នេះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកយើងទាំងពីរនាក់ដើររកអស់ជាង2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងបានប៉ុណ្នេះអ្នកនរគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាបាយបាយនោះអាហ្នឹងឯងលោទឹកមិនជីទៅវិញលោទឹកទៅវិញអូអានេះធំដែរបងណាធំមកដាក់ក្នុងទឹកទៅនឹងស្បឹងនេះមិនកែបណាអូធំមកនេះអូតិចតែកុំថាលោបាត់វិញមកមួយនេះរួចមកពេលបតើអើយនេះស្នាមចាក់បងប្អូននេះខ្មោចឲ្យបាទបងប្អូនអរគ្នាឈានចូលដល់រដូវចាប់ផ្ដើមរដូវនេសាទដើរចាក់កែបដើរចាក់ត្រីតាមបឹងតាមអីទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះចឹងហើយទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទឹកព្រែកទឹកអូក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដាដែរហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកែបត្រីហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមមានវិញហើយបងប្អូនបាទតែកែបខ្លះហ្នឹងវានៅក្នុងរុនដល់ពេលមេឃភ្លៀងច្រើនមកក៏វាធ្លាក់វាចូលរុនពេញរុនវាចាប់ផ្ដើមចេញមកលើគោកបងប្អូននេះហើយយើងចាក់បានមួយហើយកែបធំមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងជីវិតនៅតាមស្រែជនបទហ្នឹងគ្មានអីទេបងប្អូនអើយយប់ឡើងមាន Sky Bar គ្មានអីគេទេចឹងយប់ឡើងមានតែស្នម្នាក់ម្ដើមលីជីកវ៉ែលមើលជុំវិញបឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនណាឲ្យតែមានមេឃភ្លៀងបាទនៅមិនសុកទេដឹងតែចេញទៅបឹងដើម្បីទៅរកត្រីរកកង្កែបឯងបងប្អូនណាហើយពីមុនហ្នឹងសបោណាតែឥឡូវក៏វាមិនសូវជាសបោដូចកាលពីមុនទេប៉ុន្តែយើងអាចរកមកហូបមកអីចឹង